Viral yang heni kay social media ing video a pinost ng dating Arayat Vice Mayor Sixto Pogi Malyari Jr. Mayakit ka nga 25 segundo a reel ing pamanyakirang chopper Mayor Madet Alejandrino ami ka caption pang Arayat to Pradera Lubao. Ing itsura na ning chopper, elalaut king seke ng Mabalacat City Vice Mayor Gerald Aquino anyang sinabi ng pepadakit ning influential businessman ay Bong Pineda at tatang ng Governor Dennis Delta Pineda at asawa ng Vice Governor Lilian Nanay Pineda. King exclusive interview na ni CLTV 36 News kang Malyari anyang milaba sa Biyernes Agosto, kinumpirma na nini ay Bong Pineda aawsan damo namang tatay ing pepadakit karelang adwang Mayor Alejandrino. At Kenny Canu, inyawad ng Pineda ing karelang pamisan metong Madir at dati na nga kalaban king politika Arayat. Ikit ko nung makananoya ing puso ng tatay king probinsya. Na itang pamisan metong na darening dating mitutunggali nung pwede mo kaya na malingad mo rin na dati kaming mitunggaling Mayora Madir kaya may labasan na panahon. So yan ka rin dinuruting pamikwentuhan at kapamalakan kaya nga mumunang aldor na mikit kami na kaya bekepi na Mayora Madir. Agpangpagang Malyari alinea kakitan timong pamagdikta ing postura ng Pineda king political landscape king Arayat. Lukanya naman ganung tagal ini bilang board member king Katlong Distrito dapot pealia. Ikit ko nung makananoya yung puso ng tatay king probinsyang Kapampangan. At ako naman, sige lang i-monitor. But despite of that, na ketang hanggang kapamalakan na ita siyempre, baluta yung kapasidad tanong ang gaya ko ka rin. Ang gaya ko ka rin. So, siguro, lawen-lawen tamong yung daratang. But tulad ng sabi ko, bukla yung puso ko, bisa ko pang manatili kay Nikim Balenco. Kasi dakal ko pa kapangarapan na masanting suporta ni Mayora, kaya ng programa at pangarap kong gagawa na at gewa na rin alwa. Inisplika na naman Malyari abayo ya pamemilatan ni Pineda karelang adwang Madir. Alane kanutagan ng balak tagal pang mayor uling atin lang gentleman's agreement ning niango biya supremo ay dating mayor at vice mayor Bon Alejandrino. Miras kaya tang puntong karinya dinurot ing pamisabi mi nano na ing next. Uling pimiging katunggalida ko niya may labasan po kaya lumaban ko pa karela yan etc. Uling alay Mayor Bon yan etc. Pero ali kasi ating kami pamisabi after the election of 2022. Sinabi ko nga rin nga ganaganang pangarap ko kembali na Arayat at ita naman may bitasalat gewa na lang Mayora. Pasibayo na naman pepasyas nin dating Vice Mayor Aloy Aliacanu king partido akambilan. Libanting larangan na ng politika ever since talaga kambilan ka ta. Na ako talaga karela. Dakal linapit ka na ako, lalo na yung Vice Mayor ko, pero yung loyalty ko talaga. At Chukarela, porque Chukarela, yung loyalty ko Chukarela, nang yan yung pedakit ka ta, yung kenggulot na ninin nalubantan yan naman nilarangan ng politika, sabihan ta ng gulot na nini, at chula keng suportada rin Pineda kaya ka ta. So, siguro kayo yung makapagsabi Sir Paulo, eta namang ginamit kaya masanting paralan nito. Nung siyempre, panigaralan ta rin. Panigaralan ta, nung okar nitang mas mayap, at yakat mikako nung magsalita, itang tsumuring kay nita. Alimu kabud na listener ka ta, makikandam, nung kumbaga, itang meeting talagang meeting yan. Magsalita nga kayong bawa, metong kaiba na pulutan niya itang mayap. Asula keng migit 70,000 deng botanti keng Arayat at metong yayini kareng peka vote rich Balen, Getty Pampanga. Ako yung kakain Dalasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.